Waita nangina kone ati bunge bakaunti ya Meru batirimanite na minister wa orimi ino mithikale ntorinde ene obichie kia kilimo house na bedirite nendi bakiara kemirandi mwanya mno yegi orimi iredirite kiro amana kwa ili aprombika kwithira ikiri okakwa kaitena kwibedirite kinya bakiara kiawe ya bongatariro ya tungire bakuma Meru Bonfils Mongera kato echio Njore egikundi kia bunge ba Meru ya Meru Parliamentary Caucus gukorokira otogiro mukarigite omuru bona mugambirinde kiri na monini owe bwana John Paul Mwirigi ibere kithirire bangi kiri karone binebe ministry oremi aja Nairobi karukiri gateitiro obobwega kenda gwetokubiria ntu bao bakona nanwe ministry oremi aja ndiro nekenya bona mithikale ntore omubunge onthe no karia mabataro jawe jere akwenda jaingwa. Thank you Bwana Chair. Mantu mirandi ya maendeleo ira thirikari ya Kenya Kwanza ikire kagitene ya kampeni rutero rwa Meru amwambira ndiri gatete na kurunga mwaka gita gakaraja ijamwe yethiro jakiarirwa Tugwale muno mantu jakonie mantu ja irrigation mantu ja roje tugwale mantu jetu jale jakonie project chetu chiondire ciambiritwe area cietu mbingi iciithirite cie fertile lakini kugethea kutina ruiro kwana mantu yo tukumba kwithea tukiyariria au ikenda tumba kwithea tuikuria urimi wa imera na rora ndene ya Meru nkoroki nteto cia kwagirithia nya kugunithia kimera kemera ningi cithiro cikiarirwo na wingi ni atongeria mono bakumorotero nyambene inkwariria mantu ya antu bakwa muno bara aingi bamira mantu ya research center mantu ya project cietu ira ciambiriwe ni ministry ni waziri babange bari kumbera itathia ngwe waziri wa agriculture ngwetikia crop for agriculture na ikia tumitomba kwithia tukiariria na inya bureka omba kwithira etetheru na pura arimi betu bakomba kwithia bakim benefit na biashara ekwendemira na inya burora akomba kwithia akia ile ke kateos barora bomba kwithia beate ate ka kimera ki kere nabo antu bakumarotero Southimenti ibaire bakethira beguniko obubwega na mantu kathetindo kumakiri ministry eje CS au confirm tauria ugire ari Meru ntuku ithato ithiri taito ya marimba akanenkanira within 14 days tauria atigire auga agochoka tukurekania tukathingata barabara kana tugagikisha barabara iria ciambiriria ndene ya Southimenti taimwe Nkubu Lubiri Kithirone KK Moroga Mara Mitungu nayo tuone ikuthira ya Southimenti ikona mbo ijere toda twije nare bagaiti nare Mitungu Murone Rutelene lwa aboge tagaiti na Igoji East pomba kwitho bakenda mbo tugutwika tukaye wa mbo na tuchoke twewe coolers cheria no tutweneria riri ingi mono na tukwewa promise nene muno munene twa lintu lya kendeleo twa atikuthia wonka barabara yari ya contractor kango ndochokera wonka barabara yari ya contractora akawe akateithia thirikari kurikia ngwira arinyo kunya barabara ire turakuiro ya kunene St Ann kagaene miomfoni ya contractor nengwitike ninye miathene ina contractor ya na tukura tukaya wa mbwaho kinyege mbese nu tukona mbwaho hiri na mirandi yetu yonde yembe kinya murandi wa weria wikangeta yukathiri wangu wikendea arimi bombo tethu bakomba kuciarithia ringira kureta kuo mpongerie ejo ngwataniro na gucokaniria atongiro bonde bakaunti ya Meru amwe inteto ngio kari igore metha aria bakionania ngerekano injega ubuga kumarotero atigania East nya kumarotero atigania West ibamwira gwitikire mautata na kwithia mpatho ciao utindo ereo emutunga na mpuru nibura mathoka ya kiondo kimwe kiondo nete kuringana nthikira na kwankora kwa ntubatiania East na tigania West wona mutunga utindwa twinio ato ugaita muntu
weta kuruta statement against Mutunga weta muntu weta kuruta statement against Mpronto Aburi nonto number 1 akakutha kwe muntu ora yirite mbacha kibuni kenda ro Mutunga utembacha rengi akatha kwe muntu rete kwira mbacha kire Mutunga kenda ro Mpronto Aburi utembacha rengi na kati ate akona Mpronto Aburi utethine reo mpuro abwira i mwana wetu gututina thina akinya nini na weta ntu endelea kwa rimantu. Minister Franklin Mithiko Linturi na gongero bubugane atongere baba nontu bakubareta amwe arabugira gukurukira we bena werigiro bakumona Rais Ruto mweri jo twetete lakini kankwenda kuiboya nontu akuyukia the lead ro ya kuona batu tuku bakwasesi wizara ile ingeboya na muno kwithira ari link yetu kiri ofisi nene ya president ndenda meru bamenya CS wetu agriculture na thithetie mikakati miega muno na ya kuhakikisha Meru ku benefit kuma gikigina kia national government kiria kindene ya ministry yewe mwaka juju kithira Meru kithwe kuwatana kabisa nontu tebange bakathia ciaza cia Meru ni atongeri bapo kona baria na nyume kumaka guchine kiri ministry joremi ebugire tariki 3 mweri jo twetete bakethero bagita kinyi kiri ministry yako na barabara kenda weta kuthuriria Meru nke reporter Ntoshauru TV kumaje kingine kine muchimo cha Nairobi mbita Boniface Mongera.